Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namuntlha main topic ya hina ku ta ku ri Benny Mayengani the president mara hi ta tlhe hinda hi kandziya yin'wana mhaka ya Mr Post. Yeah, so ka siku namuntlha for ra ti 5 ta December ni fike ni nghena ka akhawunti ya n'wana Mvesha na Mchangana, as you can see hi yin'wana ya ti-big fans na wena ta Benny Mayengani the president. So ni fika vona la ka fika posta this post la ka fa kombisa ku Mr Post dive risimu ra un'wana, so ni vheta ni ku ho ni endla ni swi kandziya swilo leswiwa because vanhu va nga ta tlhela va ni hlupha hi ti-comments. So mina ni rini mhaka leyi, well mina I don't have any say about this matter because ni twisa ku i khale swi kha swi endleka timhaka leti ta so na loko ve khe ni languta hi side ra Benny the president yi swi endleni for nkarhi wo leha. Se mina a ni voni ku ni fike ni endla video now na attack Mr Post about it. So I don't have any say about it. Hi leswi na ku henda ni kombisa swona. Yeah, so loko hi ndaka leyi ya ka yin'wana matter of course. Yeah, ka siku of course ra ti 5 December still of course ni fike ni vona lowa xigaza forward loyi a fika a posta a clip leyi nga na hlawula a fika tsala ku hi yaleyo December ke twana voice ya Benny Mayengani i ri hi yaleyo December ke twana voice ya Benny Mayengani. This post yi vheta yi vula ku clip leyi nga endliwa hi hlawula ya December mara a hi sunguleni hi faka ni ta vulavula afterwards. Yeah, so as you've heard it, yo ya leverage there something like that. So ku hi leswi a nga swi posta swona mina so lowa xigaza forward swi endle na ku hi clip leyi yona ya album ya Benny Mayengani the president ya December. That's why mi kuma ku vanhu lava confused loko mo famba nghena under that post vanhu vo tala va confused na yona ni sure ku i confused. Swi tikomba loko a nga swi tivi leswi nga ku swi endleni vanhu vo tala se va confused la. So hi ku Master Xitsonga na yena se controller media i ta ku lunghizeni ka mhaka leyi se yi nga onhaka se phela se yi onhake ngopfu mavona yana. So a hi yena ka YouTube leswi. Yeah, as you can see now we're searching that track Benny Mayengani Shindera. Okay. So yona ile ya Papa Mesho track le hele se hi foreign la hele ya Papa Mesho, as you can see that track. So that hi pfula sweswi me talk is the same thing ile a hi tlangeni. Wait. Masho. It's the same thing, it's the same track, exact same track. Man kuma mi nga ma yi search ka YouTube if mi la ku yingisela in full mina ni kan ba pause la ni kota ku vulavula of course. Yeah, so it's actually the same exact track. So I'm not sure why me so lowa xigaza forward ku va ku ri kona sweswi a yi uploadaka ka Facebook a ni ku swi twisise. Yeah, so the way leswi a nga swi potisa swona la misa lowa xigaza forward la clip liya swi endle na ku o vula ku track leyi yi ta yi kha yi wela kona ka album ya Benny Mayengani the president ya 2022 ya December Revolution. And leswi vanhu va hleketela swona loko mo famba nghena ka ti-comments mi nga mi ya nghena ka ti-comments lava vanhu vo tala va hleketela swona because misa lowu i deceive vanhu. I'm not sure if i hakeriwe munhu or kanjhani phela swa humelela swo endla mi kuma ku maybe i hakeriwe munhu ku endla leswi but loko hi onheleni swinene mani kuma because vanhu lava twinaku clip leyi leyi taku mani kuma ku ve a hi yona yi taku because i ya khale this track mani kuma hi leswi nga ku endlekeni sweswo. So ni vona swi rhonga ngopfu misa loyi I think xa best ku va a yi delete that clip or maybe a zama ku va a yi tsala hi ndlela ya kahle leswi nga vheti swi endlela ku maybe o vula ku this clip yi le ku teni man'wanyana se i ku onhela munhu leswi. Loko ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe. Yes.